History Impact TV Kuki channel hi kaima Seiminlal Kipgen in agenda Manipur discussion our vezosi na bon chawin lem na kahin nei tunia I topic ding outsu hi le why government school go nil tisu government school ho hi ipidinga nil si ka mo hitam Manipur sunga hin government school zanile somko lali tabang au min tu sung government school high school result achun high school som thum lagup tabang result khatsa pass so anom tapon chule counseling ala higher secondary school azong pass percentage an hom in pass percentage an hom sung sona stream pass om jing wang in position holder khatsa anom zo po na hi hizi chun hi government school noya ma hizi hin government ho hin izan gya vetsuya government ho hin izan gya pan ala ham sule hi ET evolve hi a hele hi homeland ta pa hi khunung le hu bina theya hunung le pass percentage si government school le secondary a hi pass percentage sangta ipo do thaidiu hamti sung sang ai ki holim na hin nei diu hi in tunia studio a ki holim na hin nei na dingwa guest invite ki bol hosu introduction hin bowling cutting ama sa penin pu th KAMKHOTHANG KHONGSAI ama hi Headmaster Mongkot Chephu high school Litan Ukhrul district sir nangjong naphat tamta na hin kaido ai chilaya discussion awara na hungzi in impact tv thalang lem na kahin nei abanin pu HEMANG HAOKIP secretary organization KSC general headquarter amazong discussion awara ahung thaizi in lem na kahin nei discussion su anapanjing taw hitin ama sa penin KSO general headquarter pu HEMANG HAOKIP formation anapanjing au hitin to hin government school ho hi government in aphat na ding in hat invest suina anei chule vet suina anei chung chun hilowin asai se hilovin vet suina hi jing ti jang hi akisai jing na hi a hile a vet suiwa a hile tu chunga class 10 bosem board of secondary education Manipur chule council of higher secondary education Manipur result hung so achun pass percentage a hom le jing na hi a hile hi pass percentage hom hi tu sung kiwa hi po in masanga pa na pass percentage si hung hom jing kha jang hi cha hin simlai ho pass percentage a hom le hi a hom pa hi iga agela hi ahile school high school chule secondary pre board exam ki nai ji hi pre board exam hung pass ho jong khu hi main exam board exam le council exam hu hin to sa wa hile sang hu hung fail gam ki tawi hi EP dan a hidem ahile hi EP dan hi EP weakness ahilo le EP boina ham langala pass ding dan school asula le pre board selection asula pass ngala ahile government school hi government avesuye ta hoita abolwa ahin pass sa hena ahile langa main exam hung pi wala hung fail ki no hiso si EP dan ham hi chi chung chang hin nagel dan neu khat hin sai pi ke pa me chi chung chang thu hi ke sang in headmaster pun ang hen ti ali chu pre-board exam ai lo le school hi ahoi ni dinga hi government yung panna sa ta la hin na achun chung chona chun headmaster hon ai lo le government ni nong hoi tan abol nai ai ma pre-board exam kiti hi adi ta chuna school a chu ajo pu nong no mo sa dan nang school percentage chapang pass lo pai tu chu ma we ka school a ko nin chapang hi jat metric ball the ame ti pai so win ai la pass lo pa wang chu thu cho men na hi jat exam ball the ame ti pa so na thei dinga ki ball yong mai thi ye chu government school la tam jo hi government high school la tam jo chapang am ta bon na am lo hi bija am lo am tele school administration ai lo le amuna o zo ho hi tam jo ngo na thei yong min abale government side na kon adi lo pe ni government and administration hi di lo ai che ho thing lang gama hi velia chu na hi thein na ai lo le chusampura gandhi memorial high school ai lo le rankai high school hoi ai hi thein lai nei la atam zo yo thing lang gama ai the lo nei bgm tele oza hi science teacher arts teacher ai lo le maths teacher ki the hi velia ko ni hong win na ahong ji win hen wa ai la amo hi with post ahong win ain la iti say da transfer lo win na amo mun amnok na muna deputation ti da sir na ai lo le EPT da amo anung chi ji win oza hi lo hi utilization hi chi ji win na
chi utilization pai ha ta na ki boi pi jing ke pha sile iti da na oza hi thingla nga oza hi event na le chun sarpa school ho oza ling set di chu ahin la oza hi alhin wa nga chu hling lo di bi am tele apo sa chu hlinga awa nga ahung ho chu utilization na value anung chi chu a main subject bol di ho si se tu le chun o chapang ho chu kun a hil ta di alo thelo wa chu school chun pre board na ti ho ai lo le adang criteria chu su hling ne nga chu bol hi din ahil ding mo oza am thelo ja hi cho to bang hung su do hi a main pen so pg am tele nang jo mantri mi ni le minister mi ni am lo le mi ni zo mi ni le chun letter her khana utilize ne kila do le phaya na no nain kom vela chu utilize anom de mai lo le director officer utilize anom dam ti pen ni chipa ja hi government school tam zo hing zo lo hi ke ma gel dan hi na awal chilaya izat isei yong le ben e ho thinglang gama high school a hin thelo ne hi pi pe na oza yong kining hing set government in transfer posting and pi phala phon hoya hoi ahin la amuna oza ahil ding lo chi a main reason dan ka gyalina ke chara adi zong adi ma jing na si his reason zong so very reasonable khara hi di zong adi ma jing ke pa min a hi le tu in pu KAMKHOTHANG KHONGSAI ma ko ma chun discussion ga nei pai jing ho hitin ipa ko ma ga ke ho limpino ma je phai sam le thing hang government school them khat wa hi pass percentage hi a hlomin na hepa chule position holder zong po do zo hi talo chule first division na za ho jing zong hi percentage names a hi ta so ai lahin hi chi ho hi epz ham chule government hi cho hi epz am chule government school jing zong government school khat ki dem to ta na ama aphai ama apoi ti kidem to kin hi ta so hi chi hi epz hi dem ipa in nalungel dan hin sai pi ki pa me ichana Manipur kamisonga thinglang gama high school hi government along set poi katinu aye chu physical experience 1982 apana oza kan hi long safal kai to director of education school kai po ai lo le aided kai po granin kai po azo secretary puna sai bunga chu background nei lo oza yung athem po ki telek sei khele gat thinglangan sol chu science ongi physics chemistry biology train oza hingai experience english yung ongi ne pa na sei dinga ta new course ti english ong ko explanation substance ki tho poetry ki tho bang ko sele grammar portion ong ko textbook ko amon idea khat ne head lu thu ya full string lo lo ti lai ba all course lo le le khalu hote compare bola hichpa ko ko po do ram dekha ya lo wang ko explanation bolding experiment bolding patta flame ta school sa pe ding jo za he oza hai quality quantity dignity of level oza ngai jin thinglang asu tai sei science and mathematics secretary pun sei ki pable science mathematics english ki ti language anel pana tai ho thado kuki subject jong ni ata cha recognizable 12 ka running bolta ejing jong ko ta question setting on question hsl exam tong jong alo tia la jong grammar portion ho adjective coin noun coin thing la het ji dal bol sa ye chu language sa lo chu zaila thim thu ki pau het lo chu na asung chu na oza wat dan chu pt mom tile science ti wanga ta ki se telo micro per minor science ti chu hechelo science graduate post ang to ting le physics chemistry pata hil thelo chu sapang head do head lo chu api pen na day is na class 9 10 no hi practical class of science government instrument ng pelo ati raw material instrument nei lo chu thing la dong atang material amayong le
ai healthy oja chemistry obang physics obang ai healthy oja am lo equipment am lo to a high school nge la hi science po si oja li so khat jong lo hindi oja am lo thado kuki oja am lo maths oja am lo local man gammi hina chu I am applying scientific knowledge ngai lu khole ve gam ngai lu jala chu yang ile ka simlai sele la gen thei in suang sele lim kapo dan ya chu lang song chapang ho tila school an ka ho chapang ho btech mechanic sai ong ta mathematician ta taum tho oja lu ho pata ta nam chu ga sin ding a chu laisram mu cha MSc chu mathematics chu ta mang thita chu ama oja na pang ts na gisor giti ts chandramun gi to ama product ho sala english langa hi oja pu ti bai te gi to hi se khulun singson gi to ama an hil do chpa hi competitive phase bol jo hi so hi acha tiaw la ma kon hong do chpa hi ka taw tha ko tho yin government langa hi ya be suresh babu hin dilip hin sele dang dang ho eso ko the complaint ka to zdo Lekam kita pajang, Hongzhou kita pajang, France kita pajang. Tang Ukhrul district aku oja hi, thum li high school kerja. Kau high school aku, including me only 9. Graduate post on base primary ojangan so. Ay wanga si Litan kita high school, Mongkot Chephu high school hi, here so kaya dia. Ngasay ingkate, Churchanpur. Ukhrul se le Litan di taute ya Kuki te KAMKHOTHANG mod bung kiti ho hi neutralize bol he ta nam standard sangta school run bol he ye chu miam lo na sim ta kitong thelo chu ta Mongkot Chephu high school kitong Litan gamia second town Ukhrul district adem school chapang tam government school bundanga school high school dam lo private run phata ki bol be se lo ja ko government school chapang tam atam wanga ko po na mam ji he chi pa de sarai chana Manipur gam sunga social worker honjong sole khangtha simla honjong to silai na tong to sen panhala la ngai anu jinson janson hall gotoi go hall tabang hall ka bol tabang nial geng tong sai to chen nikhal ka chai engineer hun te doctor hun te or IS officer hun te alo MPS ya MCS ay takini ma so assembly board chapang ay alimi venale and psychology mo psychology venale ki him so anu pa condition and condition din ain sunga ki wai po dan so po na mam ji ay wanga healthy mo jam ji lo 2004-5 ma headmaster in charge kan ni ha 5-6-7 na he okhula SSA Filu aka yaw kile 2009 ko ma he headmaster retire fa na he DI kai po AI kai po zero kai po na si te te na khona ng sem le te kaung nung 2009 na pa de 2015 ding le Mongkot Chephu high school hi pa cha pa de ta hoi nang kan phone mi tam tan pathin na tai to me te oi mo so en wang ka sai gel pathin ngai tam be ta ti chu haran so na ke to ja hi pathin success na ki ne mutun ka sai to tu jo first din ka yaw to chu yang pu center ki ti mele khang ta on na sa ta ber sui gam hin exam ki ti jenen ta ki bol gam ke headmaster ka tu ma par sa hai first nil be sa lo chu ai ma number of pass strength hoi be sa lo chi pnm ozo hi 2020 days school kai lo school chapang chu exam bol thelo chi ke ya ha bol ka bol to अब अनु पन आसु बोच parents what chalo guardian teacher student kiti join hen ngai ke gyal da na anu pan 40% po ro ding ngai ozon 40% po ro ding ngai school jong 28 ta great success dam katis ade ju thing la nga hi anu pa in chen lu chen ning ta nom ta che hon za cha hi tuition bol king tel ozam mu yo lo piso in fal town nga le ka sim to sulinan ta bang kit jing chu ai ding ozam lo ya ai sei nei la cha ka te chen tu na he boy na tong nang lo le chi chu sa te chu
Hilang school life pata lesson plan bola home assignment and assessment pata program bola sa ang oyong patay tila bola ibu isiyong le ano pa ya tu na hong kaya talo isiyong kaya talo sa pang lung timi drawback na frustrated ito ta alung gel ke dan so si ka het ta ong so ta tamkhat ai thei dom te chen anu pa ta kyau te so tam zo hai nu hoi lai district la ke ya la um te ka te so even Chasanpur jong hi ho ading up to date dom town hi yong le nearby Chasanpur surrounding the Chasanpur chong ko same position ni chu tu na lo long ko no le thing pa nong lo le ai chu apa non hen tu del cha ga hi bin khunong ting ka cha hin mi khunong di ti gyal lo chu sele headmaster ong chun ei chu lang ka khomi mo agami mo ya chu bo nan ki na ki bo thu ya zat dang dam da ong ho chu iti ki dam til your society, village society, ti mai din. House lang kaya po, jud lang kaya po, cooperation pe lo puso. Katinom chicken si. Desa tayo school meaning development committee am data hai. Crisis systems. Headmaster in administrative kaya naman power and kaya functionable TV sa ilo puso. Till we are running, who belongs to Kuki, we exercise our knowledge. Cheap right. Esi ilit now kada man je ta lo puso. Ahil lo kaya man kauso. So le ke gyal dana wang hi thong ka se to angai siam po tin phalong ja gyal ten ichen na Manipur ra hi them pui ti doctor ki lang medical science ki lang technical lang mechanics ki lang yawan khut team bol to la team sa ti so e mi te ku ki te pui phang wa ni nei thawun ten itang mechanism alo science and technology technique itu lah brain vast aja tu so. Itu orang kia pun head out dia kalau so. Kaya di dana le tu aja. Aja kasi pengasu political society lang worker hain kang tao youngsters educationist intellectual hon. Panalala ding ting lang ko ay science and mathematics English gitu language ojo si. Abulan te dengan government ay press wala bodong ay headmaster ohin school patay weting office ng kisi thelo so pat kini lo so le 6 to 12 ahi yo ade sa dating lang tribal hola kukiten science la umai so itip na ka so arts kito ohi le ka thi mo in che mon bol so net and bol doctorate ay philosophy chen bol ti hoy ke gyal dan ka na ke observation kum som thum lang pi oja ka ka het thi kan so 6 to 12 ahi science lang maths lang apa bol sa ding ta khuwa tila golu la them puni thousand medical science ta so brain ma thos so le theme sa kiti phe hen nam jong la i bol mechanics la sa ko i brain ji thos so he itai se oja sa pata am ting le jilkung pata science and technology mathematics am ting le sun bai ta to net alo la to la INT kita lang alo la piang northeast level lang medical science lang ang mechanism lang ang engineer di may diri may maintain ito ay bai tatay mo dio ai na ha pa to ana sai chu adi mama jing na science technology lang hi ai ho hin ha focus i bol vai ha bol wala sun khan tauna a hi lo le masal na chu inai jing di ti kha sun hin sai hin chu le ki pa ta kha chu school hizat high school result hoi lo la na ho school position na uma tianan se yong ki pa ta khan na pachan na kha jong hin ki pa le jingin a hi le tu in aban chu pu HEMANG HAOKIP ma ko machun ga dong ki jing ho hitin to a hin government school ho hi infrastructure lo ji actually a hoi lo ji inu le pa te hon koi machan government school hi acha te hi sol nom ta lo hi na ai le hin hi chi ki sei lai ta hin government hin go to school mission ki ti khan hin constituency som gup sunga hin school khat se kilhenga simphat na ding ngai do na plan a umina hi chi to gon hin hi chi injwa avat infrastructure avat ho chule hi chi government school infrastructure avat hi han lang adang dang avat chule hi chi vet suina kisim constituency som gup ma vet suina dinga kisim hi chi mission pa chun infrastructure avat ho le tua lo samna result hoi lo pa hi cho jong hi ipiti da ki khel na hin po lu thai de ham chi chu neu khat na gel dan nin ga sai pi
question chu oi the jing na อืม thilu si hi government policy hi oi oi thi implementation agency hi oi lo phat le thili fail ji na อืม atwa ang chu ange government policy chu okay education director na free hena pi le hong hoi li na อืม political interference hong yaw le thei di de lo le na district khat constituency khana ju MLA pa jun ke khuwa na koi lo le thei lo de ti khat hong phat le chun ama chung thu chu ko na sei di achum de lo de na hin la director ZDO concern director ko sa ho ko ma kendra khat constituency khana schools hin ve na hoi chi sem the yam ti nang hin ve leo hung phachom di hin a hin la ke ma constituency chi ke MLA ke chi ke minister ke la ya na koi de ki khat chu ong ma le chu phachom de lo de to sa nga hung kho che ni ai chu tu ai high school hi ngi bang Manipur government noya high school hi 200 valum na ke ho constituency no yang kon high school is aram khat na district Kampupi district no high school is aram khat na aya ha ko izat function nam ho het thi yin na ai cho to banga chu athil chu thil hoi ta he thil pata infrastructure development chu au ma hele chun school chu khang to di kin ka sei nom chu infrastructure development chu tu to ang hi high school yo si building anei so ke na building umlo be se umlo high school yo si umlo chu oza he ai chi amen hi na amen pa yo hi go to school go to village ki ti ho chu government policy he na ain la ka sei chu school la oza ho chu hoi ta function no ham ti akhol nom po win na ai chu am ho dio letter ma utilize a nung chi nge na hi ju na action ala thei po ai chi main reason he kin ka sei nom chu that's high school dam ta min junior high school min ai cho si chu a function chu adi ta a function ding hi le chun phaya ko na transfer hung pa chu kile na thei le chun kile na thei lo hi le chun dan na ai chu izat in sei yong len infrastructure development hen nang ai lo le government policy nang ta hin bol jong le awoza am lo le chun hoi kui chu no hi la kui chu ni pi bol dham na chi chu khat hin a wa ka sei bang chun infrastructure development chu kendra khana khat api ta ve ya hung hoi ding khan to ne hung ding a hin la MLA pa dei namun mi kai lo namun a chun hung ki koi khakit ta le chun khan to na sang a chu man tha na hung hi de ti chu thang ba ga asin adi mo mongin zi sai ho hi piti da ha thil khat hi via thil khat bolte hi zi henna si apo in hata ma hi in to su constituency zo sia chi su hoi ta hung ki chalai ha chun infrastructure hung hoya le infrastructure se chu hi lowa oza hong chu hung ki vet sui le chun a cham lowa chu chapang ho chu akai kham chu na phata hung kai le adang hon chu o chiwang hoi tan akai na ve ta chu kai nom nam da chapang hung tam ting le hoi ta function hung ki bol ting le langa exam pa hung cha cham lo hung pa se te di henna chi chu ama background kha za hin ki pam le jing adi le jing ban tuin ipaw ko ma chun ki holim na chan nei kit no hitin a government school ho a result ki ba lo na hi teaching method ho hi school khat le khat ki ba lo zi ham ai lo le ipzi he dem hepa government school zinga jong hi result ki bang lo so na khat na hi ya hoi tin khat hoi ya hoi lo hi chi hi ipi reason hi dan ham ipi zi hi dem ipa in experience na nei ding a hin hi si sung sang thoi ne khat chom khat ne hin sai pi ta dia pa me si point la ta tham ka sei nom ta ba to he ramsan ho SSN ho appointee so he master degree dang title dang nei nge ne thiam me mo ya ni sei ti sei da physically mentally physical experience ngai ne je untrained oja ka dong so lom pe na kum go private school ka po government school ka po panan na lo so athep na khon me school ta he oja lekha them ta ki ko yong le ani apa lesson plan so ta government de comprehensive continuous evaluation CCE na weekly te sal por hai poi ke half monthly te so he patta ki bol jing namun ho chale jai sei pe no mi lekha tim kara appointment
appointee sung chu aman jong dignity of labor ne ngai chu as well as sympathetic knowledge applied bol ngai chu pong chu ichi ke dung la chu ngai pen ka te chu government de dung ju lo la ichen now India Manipur gam sunga ozo education line diploma dung ju chu B.Ed lo M.Ed died lo le dang dang nei chu ke di chu ani wa nga sa to lo kan pe ka ti chi government school a he khosunga house how pa jong hobung lam kan jong a day sa zut affairs te ne khang ta ho eta ti ka sei hil lo mai the chu kang phu pi kai thel ma mi mot bung ki ti dong wang su ni town ma wang ta a khom khan ta thing lang ko na su a khwa le kha them ta cha ko be se lo chu amana ma line of profession ki ngai to na in phal dong am ding a lo susan pur lo kang phu pi am di chu he cha ko na ji pi hong boy mum dil a khwa education policy program chu success thei lo chu headmaster ai pu o jong su khosunga school development managing committee ka po khosunga mi nu pa guardian parents work ka po house pa ka po cooperation it ai ti ta great success mi so ta nang na sei pen school khat hey sel se exam dung banga akibang po ni tin lai ji biam dile a principal person avet sui ding so alo la assistant pan avet sui ding alo la subject alo la ko ham ko supervise holding person pan la alo lo te lo ta thing lang meli ti mai ngi na valley people ho teacher quarter am be se alo la pata permanent am be se am lo so amazon pat la di ja ko song mi sapang kapan ngan siu so na ga se jeng lang na se lang ai pe na substitute dum ta so he substitute pang pa le ka them ta no ta ma ma chen til khat su sapang ho ding ga so pe ding dol sa pe the lo so pe dang pe tel pe ka jaman experiment alo le explanation definition introductory central idea as well as conclusion pe the lo so the teaching experience and train alo ai ja to lai knowledge question critical question alo le essay type the objective question nature question pattern so tha he latest pa su board of scan prescribe bol da lo pi information pi da lo pi directors no yer di no jadi on jo kata up to that time information pi wa nga chu helanga panla di ho mang di ho knowledge exercise ball applied ball school ma peding person abol thelu te lo pa am do chike ke la su ta private school da te ka le private school hi ojan jong achule school nei ten jong kata harin sola na to ya hi chule neil cha ka te ta thing lang mi private school ka ho chu ain chen alo chen to kha tho so chu tuition fee ki ti admission fee ki ti alo le dang expensive ta so anu par ngai lu ta simno simpar ngai lu ta ala ojon jong pala sela mo he chi per day or per month payment ni ti he to so a government school so in songa ja no para benda ami mo se solve so kasi khelo ri je all over Manipur hi government high school ang ka he sel se tunga first den mo ti hi ken ka se ji so 86% ka se ka kho ka era wa mai le ten ma chang le ba mi he pata sem de high school dung government general high school dung he sel si pata ma them na mo hong pass sa mo so se ngai wa le degree holder hong itiang la master degree holder itiang la UPS face about so he ti ai le he pa to nan na sai dan so hi le teaching method se hilovin na pt de ha ai ding part ai ding khanin ai na atu ta lo ja chule chikiu chu hilovin in sung jenga jang family a jang a themo sa hung ki so ji na mai yo si ki pun ho me na to teaching method se ingo thailo ingo thailo ti kha sung ki paum le jing na hi le reverse so chule mi pi ho jang head diu khat su teaching method se hilo hi chi hi ai ho jang izate a team ho private school I solve chule a team ho government school chule a team ho government school ki so jong a reason ki de hena iza team ta kha su oza lo na school a itong ki so nom ki dan su iga se ai lesson i ho si so hung ki related so ke hena si su i sai lesson ki sai thailo din ki paum le in hisan sun hi su ga kha na ho tit a reason so heta win a hi le tuin student body KSO general headquarter ama secretary pa ko ma ga dang ki le hen oza phobem hin phata in ato di atong hin na ai oza phobem wang chun attendance sign bol mai ma school hung dal
zong lo hi zu le chana chung chona hi attendance sign a bol na hi sutini ho ki san jong hi government oza ho hi soi kai jong da lo hi na me de ki san jong soi na kai ve ti thu jong hi hung ki flash kha hi na nui za ta khat hi na hi le oza khat hi icon a hina idol khat hi chapang ho dinga na a hinda na khanda na personality hi chapang ho a copia ven hi le kha se hello hina oza hi kaga chia chapang khat kaga hil se su hello hi ka personality ka character ho su mai usi a copy khan a hila tu khanga hin hi chi thupi da title in nei pau hi chi title hi epidara avom khat da vom khat hin ille khum gam ta ven a hin hi chi hi nangma injong nangma geldana hi epidara hi chi hi EP ki bol han lang hi le hi chi hi correction ki bol thai de ham na ai lo le EP han lang hi le hi tia duty mai mai chi ho ai lo le gel na nei lo wa teaching a chi ho hi student body khat hi na ET encouragement na pi thai ham le ET na bola su di jang na nei thaya kai hi icon khat ka hi chapang ho ding a thi aki gel do thai na ding wa EP suggestion na pi no nam nei ga pi chi at sum all tribal student union Manipur akium la ya ko na hi chi issue hi na ki bol jing rationalize na teacher rationalize ama district concern district kitile oza hi Ukhrul hi le Ukhrul ho priority pi ding Kangpu pi priority pi ding ti hi ha ta move na ki bol hi na and the government policy pa hi e ho dei bong a chi te po movie ki bol lo hi po na ki bol hi aji chu ipi ki bol ham te oza ki ti hi amuna dan na hin na atam i boi na hi oza hi amuna lo ja ki boi amuna na di pa hi mu fa ta na ki bol hi ma sang government ko maung ki sei tu government ko maung ki sei na abi in oza hi hendo hin nang om thei di pa chu koi dan mu nang om thei lo di phai gama ko na thinglang gama posting ha sa chi sang chun phai gama school tam ta mi phai gama ala the ho me the ho ka sei ding in na amo chu phai gama posting pi jing on nang thinglang mi ho a hil thei ding ho chu koi jing on ai chi lo le chi system pa he a ki hel lo wa he le thei lo ding hi ti move ani ki bol jing in en la tu chan ge na ki success thei po ji chu oza yong hi in count phat le amo hi tam ji na ji chu le kha thep lang yong hin tin ai lo le population yong hin tin oza lang yong hi valley mi ho tam zon na a tam zon na chung chon na chun a ki sei pi pen che rationalize teacher hi ama bi a khen do ding Kangpu pia convenient ta hil thei ding Ukhrula hil thei ding ti hi ong ki bol nahi hong so ta hong ki bol zo chung chang jong hin ta principal headmaster pa na sei bang chun ramsa oza hong kilan na qualified ta hong kila ki na ai la eptm system wa di lo khat ngomong hi di dan he ta na ji zo oza hon a posting muna chi nom lo pa hi a main problem chi hi na ija de sei wang ma langa hi government to ti ki hala government to ti ki ho wangin ajinga thaile chilai school chun oza awani til ajing thaile chun transfer order jung su di cho ahab to kil utilization a nung chi kit jiu na tu tele chun school chu tu ti man ni he chi a problem main problem pa solve ki bol to ka sia hi thinglanga ma education system wang hi high school government high school hi adi ta kin aki pu na pi pen chu ei thinglang mi naga ho mail ho chu sei da ta Kuki te hi 90% 90% migen the hi na mi wai cha hi kin kan pu na pen chu LP school hi akhoyo se ai ne na atam zo a junior high school ong ne high school ong ne LP school class 1 to 5 free education iman thailo iman cha thailo junior high school 5 to 6 to 8 chiong hi iman sa ke do 10 chani free education hi mu hi ho he ai chipa hi to ulsalunga na tong ho labor me hol hlut nial dilo auto toll bus driver ai lo le ni khotha kilo ho si hin asum lo do hi 80% education a chi na Headmaster na
ai chi 80% chu ipija education a chi pa chu free education pa chu ikila thei lo ham sia jo ase bong e ho sa hon di lo ham ala kui chu di lo ham aki shu di gul aki shu di thei lo khat hom jin na ai chi pa hi LP school 1 to 5 free education SSA lekha buang na moding uniform na moding pen na moding ala oza kit lo cho a hil ding oza 1 to 5 to free education na mu ai le inu ipa te ha sa ta ul salonga suma lo pa chu thil dang khana saving bol thei lo ham class 6 to 8 yang free education junior high school na 10 jana hai free education ni mu win ai la ha sa ta sumilo pa wi ha ta ni ki mang cha chai yung na chi system pa hi ozo ho yo society sang ozo ahin house ho ahin ai lo dang dang ko ma appeal ki bol nom government LP school district council ahin high school ZEO no education ai ta function na ahi po bole economics ai lo le ihin dan wi ki khel de ka ti no development hi achamlo ang lu de aji chu ha ta sumlo do yo si pa 80% ni education a chi hin chipa chu education a chi talovin na in chen na lu de na system khat hi chi ahong ki khel phal le chamlo ai gam yong khang to ding sapong yong khang to ding school kai zo lo pa yong hung kai zo ding free education mo ding anu pan sum ha ta lo yong chu in chen sim lan na ni the ti na amor ga se no ki pa min adi le jing in na to a ki sei chu RPT da ha alam lo lam khana ki pe kha ji wa hi boy ti di mai jing tin na ai le tu in discussion ki hona chu high school level a hi high school thu khat ki hona khat I pa ko ma chun hin dong jing ka ting to hi class 10 level chana government school ho hi atam zo infrastructure awa ni na he pa thing pa in ki sei le infrastructure awa ni chu le hi chi infrastructure awa hi lo le hi chi ep hita ta awa hi te ka banga reporter so na news reporter hi lo le hi ho ta TV reporter ho alo student body ti taw te mo hin bet ha na aga chi ting ong le hin ama ho school representative ti de ham kuitin ama ho hin ki sim phading hi ka bol di wa hi ti hi thu wang hi a hin sei jing ke yo na ai wang ki khil na le se phana de lo a sei so a sei jing ai la hin government in api ta san hi hui lai chana na to ham na ki het lo a to do zong ki mul lo chule MLA minister ho ki het sa zong le MLA minister han department chula ti ki no tai ki ngo son so no na ai ho cham ta te ki sei da na khat ni ngo khat na response department khat hi in department ho a het pha department ho au me ti hen MLA minister ai la department ho chun hi si boi no a het pha vam chule a het no va response an pi vam chule hi chi boi na chung so na hi school ho hi iti run ki bola chi jing ham hi hi tham khat hin sai pi aji chu hi chi jong hin ipiti ha impact anai le jing hena hi tu thil hung so oi hi chi hin neu khat chom chan hin sai pi oi ta ding do question su sei bai bu ne sei bai bu ka tin khat su hoi chen now Northeast India songa Manipur atmosphere ti mai tin na to so lo so oi het thu se ha khat yong le thama ka se num chu ta government full fledged high school hoy ramsan no yam se na RMS no yam hi pata implement bol thom ka ti chu anya pe na sei danga sanitation ki ti school building infrastructure teacher quarters 2000 school para hostel long pe ki dis fencing ki ti process ya bol so abalonga si government in pata implement wala power and function exercise abol thelu ni aji tam tam chu se ha ta so he ichen now in Manipur gam song thing lang gam dunga he aya ka sei thamon nga yaw kit so e chu school a chu pa he government go ne le school development meaning committee ka ya chairman headmaster or principal isa kusunga parents or secretary khara isa tako house langa mi representative khara kusunga education representative khara parents of to concern authority jadi office a dia han khat member ya hichon phata na to thelu chu to lai ichik ayo ka se Manipur atmosphere her jing chu sia chu iping mom tele a government the head of department departmental long sun dangkas
janga an pia janga man to ro ting sun ja reporter ja pia ting sun to su fail he se ata ta ja manipura rms ong ss yang ma rai thinglang ma school infrastructure te me ten oya hoi the ta ne oya ta tam da lo he chilang ta to he si opponent pol ka bo no am kin infrastructure hoi han lang oja am lo school chang lo te sun kan khil lo he chong am kin he hoi tu Amy Khodunga High School abang hoi bana la Vietnam am tho up to date ta ne am school pang lo yam lo chong ngai jin so la government in city bol padam ti wang so ke yel dan ka sai lam chilo si autonomous sai dom dom pa mani pura hai political influence ya we sai ja chili iti sai dam full sing ai thai poi ti ka sai no ne kum som ni le kum som thung lang pi na oja ki pan ta ja he imi ta ja imu he dom tho hin tai sai pe no na to hi nain sung chun na ki ngai lu le house pu dang ve the be se ngai ita ba ma su khosunga ala skula headmaster pan pana la ding ngai oja na la ding ngai sung chun na khosunga house pa khang ta te na ki to pi ding ngai manipur de de a sai te choi de head office ai lo le district level a JDO office ding mai lai dung visit boarding the oding a so kyo khola ka sia oja utilize a pachum bi ki la do sala ei mi o khol di sa ma se nam pu nam pa ki la do sala kala pi loyal pa head master chaning pa otherwise ai mu tho so aba lang school ma hel dem lo te ki bol so is dbs ai pu ne se thil na to so through proper channel ai pu ne helanga head office langa ramsan no ss ding ala chi hoi kamel chi somdal phadang dong koi ma kam jonga ma kala do tho so ai se je de o so contact ki bola le friend circle le concern authority da ti bol pi tho so circle me le pu ki tho pi tho so ai ba school akela ro school ho so boi tho ki It's Manipur till no equal treatment at all. This is in my opinion. Equal treatment lo zia su hitabang hi he ki su hi na ki pam le jing na hi le tuin a chaina lamjong hung hita intina question pitida suggestion lam thing tabang in ki hona na ta hoitin pu secretary of the KSO organization general headquarter ma ko mai ga do no mo so hi a hi le school tita school secondary hi lang to ai ho high school hi jong le pass percentage si ahung lungding kum ho hi ET bolwa i government school lo chule i government high school i government higher secondary school ho hi pass percentage le position holder ho hi ET bolwa tamta ipo do thai diu ham tamta isip do thai diu ham ti suggestion tham khat achom lam ta in pi simple suggestion la isei chai ta na oza ho hi ta Mongkot Chephu high school a chu oza hi umai cho wanga lo cho ai chi chu problem ho cho Concern subject alo so ke think so ke ai wanga lo cho chi department ang ki sei lo hi pu no organization hi na chu appeal ki bola move ki bowling hi na ai thelo kha chu ta sei pau cha I school chu oza ki ngai cha hin na tai sei bonga chu tai headmaster pun angai lu ji a chu school zo man boy pi jeng hin na gala ko na headmaster hin pukit ding au ma le chu hung thido thu ki din na amuna dan to gala ve hi ki bang kit lo hin cha chu chi e thinglang ma dinga chu api pen wang chu oza hi utilize transfer kha ve hum le kumizar ham khat hi utilize ball thai loading ti lo khat lo le ipam khat lo le jingla thaile maths teacher khat aki ngai cha ta move ball tai ball dio government chun okay iki phin diu de lo na jo science maths english teacher ju nan pi in pi diu cho ajinga thaile dio letter khana utilization a port kit di cho chipa hi ila asam na wi cho ya cho transfer khat vi order hung port khat hi kumizan ham khat hi transfer ong chi thai loading utilization chi ro thai loading ti khat order khat hi om to ka se wang oi ta khat hung pot thi pon de ka ti na chi ojo punong hen ti chlai ka chu chu infrastructure ai lo EPPO chu tu condition a chan high school ho chu building ne ya bench ne ya oja om chu ke nai a hin la oja hu oi utilize a pot do pau ji a high school he tam zo rasama a tam zo thi lo he ti a hin ya chu chi ka a sei lo no pen chu
utilize to achino me le kumni kum thumbe transfer hungwa ko na chun transfer chi thelo ding utilize yong chi thelo ding ti khat hum le high school long hi aban le regular ta headmaster par strict ta bol pole chun school chu hing de hi ki paum le zeng in na transfer policy hi gang zalai ka tha lo le boarding he ti khat chu hi in chang chu suggestion hoi ta khat hin tu in ipa ko ma chom lam ta in hin don lang pass percentage tam na ding a parents so le teachers so role ding hi tham khat hin sei pi wa chom lam ta ne ba school hi tu awang ni hoi lai thing lang jong lo phai chom lo hei sia exam a ding a ozon pata abol thu chu ke bet dan a bolo khal nem tu chung pass percent hoi mo le ngom school pata bol thu chi bia success thelom anu pang jaw chu tu lai chapang hoi ne lo ne ma ne chu intoxicate ti mai tu na chi is it injurious to health mun jo sa chi a chi chu he chi ozon school hi to gara valley oza pu khat chun thing lang no school chapang chu thitan za jan bol jong la man ta government jong za caning system za nom lo ja chi pa hin chapang pa chun oza pu jong su anoi se ti dai lo a thu ngai ta lo ina no pa jong pata avet lo tim le number 1 che ozon homework home assignment alo le lesson plan nung ja ta chlai ting ti pa ta bol wa ina le ka sen lo kan lo ken ka school ka se ka chu Mongkot Chephu high school ka school chapang mi zakhala 99% le ka theme education is e pa le ka theme le ka sim le ka he ka ti bookworm al bright brilliant ta ni ve pungli se school na kayo le ka na sim he sel sia success ho ata yo ngai chi chapang phata ka jong me ai na le ka sim be se po ni tu le ka ho new modern elo le tu education dan dung le ka asim bai he it se dam ichang yang para advancing knowledge on ton so le school internal assessment ke hin mark secure ba ta bola la ma exam class ni halo be ta tu ni ya government school ho pass percent oil ne ozo jong nan ti a school pang pa anu pang ke wa 100 like 50% mo na ne ka ti anu pan jong pata pan la lo chun success lo de his success na dinga hi parents teachers le student ho hi ama hi cooperation nei ngai chule hi chi chu hi te ngai hi le hi chi ki khel nei hum de ti chu a hi ki paum le in government school student ho kainom na ding to gon anai jing in public in jong complain abol poitin government in jong pitira na sa na a hello le gel kho long na nei po hitin mi ho le public hon asai ka bol sa ke man ka bol le ke ka duty hiti hi government in jong gel do pomin pan analyzing zing hitin tu ni ading in agenda Manipur discussion ar akichaitan tu ni panel ni hung pa le headmaster pa le general secretary ke so general headquarter pa amani sunga impact tv Kuki channel thalangin ke pathu ka hin phongin a hi chule hi chi hi a hi tu ni program iphat chompi now hi impact tv Kuki channel website comment le feedback hin piu hite tu ni ading in hi chan hin akichai tai nabon chawin mangpha